Nongeye kubifuriza igitondo cyiza nshuti bakunzi muri hirya no hino mukomeje kudukurikira muri mu mpande zitandukanye n'amakuru menshi cyane aramutse avugwa mu Rwanda ndetse n'akarere u Rwanda ruherereyemo. Reka duhere kuri inkuru mbabwire ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan yahamagaye Perezida Paul Kagame kuri telefone amushimira ku nsinzi yo kongera kuyobora u Rwanda mu myaka 5 iri imbere aherutse kwegukana. Insinzi Perezida Paul Kagame yegukanye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye ku itariki ya 14 na 15 no kuvuga 14 ku banyarwanda bari hanze igihugu cy'u Rwanda na 15 ku banyarwanda ari imbere mu gihugu. Ni izo tariki muri Nyakanga 24 atsindira ku majwi ya 99.18% atsinze Dr Frank Habineza wa Green Party wagize 0.50 na Mpayimana Philippe wagize 0 amajwi angana 0.32. Nyuma y'insinzi mu matora kuri inshuro Perezida Sheikh Mohammed yifurije Perezida Paul Kagame izindi nsinzi mu kugeza u Rwanda kwiterambere na cyane ko ari igihugu cyagaragaje imbaraga nyinshi cyane mu kuvana abaturage mu bukene yuzuye mu myaka 30 ishize. Mu kiganiro na Perezida Kagame, Sheikh Mohammed yagaragaje ko igihugu cye kitazahwema gufatanya n'u Rwanda mu kuzamura umubano w'ibihugu byombi no gufatanya mu mishinga y'iterambere mu nzego zitandukanye ku nyungu za buri ruhande. Perezida Paul Kagame nawe yashimiye mugenzi we wa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu bamwifurije ishya n'ihirwe mu myaka 5 iri imbere n'ubuyobozi, agaragaza ko anejejwe nuko iki gihugu cyo ku mugabane wa Aziya gihora kizirikana u Rwanda n'abaturage. Umukuru w'igihugu ati byari by'agaciro kandi binashimishije kwakira telefone izirikana insinzi twagize mu matora iturutse ku muvandimwe akaba n'inshuti Perezida Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Yakomeje avuga ko ati namushimiye ku byifuzo byiza bye. U Rwanda rurajwe ishinga no gukomeza guteza imbere ubufatanye bwa Rwanda Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, ndetse nanjye ubwanjye nzakomeza guharanira ko ubufatanye mu nzego zitandukanye hagati y'ibihugu byombi n'abaturage babyo bakomeza kwagurwa. Umubano w'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ushingiye ku nzego nyinshi cyane nk'uburezi, ikoranabuhanga, ubucuruzi n'ubuhinzi n'ibindi. Nko muri Werurwe 2024 Minisiteri y'Ubukungu muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu yagaragaje ko ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi bwakomeje gutumbagira, aho nko muri 2023 yasize bugeze kuri miliyari 1 na miliyoni 100, no kuvuga arenga miliyari na miliyoni 413 z'amafaranga y'u Rwanda. No ubucuruzi u Rwanda rufitemo uruhare runini cyane ku bijyanye n'ibyo rwohereza muri iki gihugu cyo ku mugabane wa Aziya birangajwe imbere n'imboga n'imbuto. Buri cyumweru u Rwanda rwohereza byibuze toni zirenga 60 z'imboga n'imbuto muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ikindi kigaragaza ko u Rwanda rufite ijambo rinini mu bucuruzi bwo hagati yarwo na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu nuko nko muri 2022 rwohereje Dubai ibicuruzwa bifite agaciro ka miliyoni 514.5 z'amadolari y'Amerika, arenga miliyari 633 z'amafaranga y'u Rwanda, mu gihe rwatumijeyo ibicuruzwa bifite agaciro ka miliyoni 144 z'amadolari y'Amerika, no kuvuga arenga miliyari 174 z'amafaranga y'u Rwanda. Ubwo bufatanye kandi bwatumye ibyoherezwa mu bindi bihugu byo mu kigobe cya Perisi, no kuvuga ibirimo Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar na Arabia Saudite wiyongera nabyo biriyongera. Muri Werurwe 2024 hagaragajwe ko ibigo 26 byamaze kwandikwa nk'ibyemewe gukorera ubucuruzi Dubai, ndetse ibigo 100 byo mu Rwanda kuri ubu bitanga serivisi binyuze ku rubuga rwa www.db.com rw'ikigo DP World rufasha abantu kugezwaho ibicuruzwa byiganjemo ikawa n'icyayi. DP World ni ikigo cy'Abarabu, ni nacyo kigenzura Kigali Logistic Platform, icyambo kidakora ku nyanja giherereye i Masaka mu karere ka Kicukiro, gifasha kubika ibyoherezwa n'ibivanwa mu mahanga mbere yo gukwirakwizwa hirya no hino mu karere. Uwo mubano kandi ushimangirwa no kugenderanira, aho uretse Kigali Dubai kugeza uyu munsi Rwandair ikora ingendo 3 mu cyumweru hagati ya Sharjah, umujyi wa gatatu utuwe cyane muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu nyuma ya Dubai na Abu Dhabi, ndetse na Kigali. Muri izo ngendo indege za Rwandair zahaguruka i Kigali ibicuruzwa bikomoka ku buhinzi, zikagarukana imizigo cyane cyane ibicuruzwa by'ikoranabuhanga. Muri 2020 kandi hatangijwe gahunda yo kohereza avoka zo mu bwoko bwa Hass hifashishijwe ubwato, gahunda ikomeje gushyiramo imbaraga kugira ngo rero ubuhahirane bw'ibihugu byombi bukomeze gushinga imizi nk'uko amakuru akomeza kugenda abivuga. Hanyuma mu yandi makuru, umuryango CPGL w'u Rwanda, Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo waba usigariye ku izina
ibikomeza kugenda byibazwa. CPGL, la communauté économique des pays de Grand Lac, ni umuryango uhuza ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari ari byo Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi, washinzwe tariki 20 Nzeri mwaka w'1976. Intego nyamukuru zatumye uyu muryango ushingwa harimo ubufatanye mu kurinda umutekano w'ibihugu biwugize n'ababituye, gushyiraho ibikorwa bihuriweho by'iterambere, guteza imbere ubucuruzi bwambukiranya imipaka no koroshya urujya n'uruza. Kugira ngo intego z'uyu muryango zigerweho, hashinzwe ibigo birimo IRAZ, Institut de Recherche Agronomique et Zootechnique, ishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi mu karere, SINELAC ishinzwe gutunganya ingufu z'amashanyarazi, na BDGL, banki ishinzwe iterambere. Ubuzima bw'uyu muryango bwahuye n'inzitizi zikomeye cyane cyane mu myaka y'1990, aho umutekano w'ibihugu biwugize wahungabanye. Intambara yo gukura Mobutu Sese Seko ku butegetsi ubwo yahaga ubufasha umutwe wa FDLR kugira ngo utere u Rwanda yabaye intandaro yo gusenyuka kwa CPGL mu mwaka w'1996. Nyuma y'ibiganiro by'ubuhuza byabayeho, CPGL yongeye gukora nyuma y'icyemezo cyafashwe muri 2008, ariko icumbagira kuko abakuru b'ibihugu bigize basanzwe ari bo rero rwego rw'ikirenga rugize uyu muryango ntabwo bigeze bahurira mu nama. Icyo gihe 2009, 2012, 2013 umubano w'u Rwanda na RDC warazambye kuko ubutegetsi bwa Joseph Kabila bwashinjaga u Rwanda gushyigikira umutwe witwaje intwaro wa CNDP wayoborwaga na General Laurent Nkunda ndetse na M23. Gusa rwabiteye urwatsi rugaragaza ko ari imitwe y'abanyekongo bari kurwanira uburenganzira bwabo. Louise Mushikiwabo, wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda mu Gushyingo 2014, yagaragaje ko kudahura kw'abakuru b'ibihugu muri uyu muryango bidindiza umushinga wo kubaka urugomero rw'amashanyarazi kuko aribo bafite inshingano yo kwemeza ishyirwa mu bikorwa. Yagize ati CPGL iragenda buhoro nk'u Rwanda, ati turi kujya mu cyerekezo 2020 ugasanga ibijyanye no gutanga amasoko yo kubaka urugomero rw'amashanyarazi biratwara imyaka kugera muri 2017. Ibi byaba bivuze ko ibyo tuvuga bidashoboka kubera uko kugenda gahoro kwa CPGL. Ikibazo u Rwanda na RDC cyoroshye ubwo abarwanya M23 barambikaga intwaro muri 2013, gusa muri 2015 mubano w'u Rwanda n'u Burundi wajemo kuzamba burushinja gucumbikira bagerageje guri ku butegetsi bwa Petro Nkurunziza. Umuka mubi hagati ya RDC ndetse n'u Rwanda wongeye gututumba ku butegetsi bwa President Felix Tshisekedi muri 2022 nyuma y'amezi make M23 yeguye intwaro, wongera gututumba hagati yarwo n'u Burundi mu mpera za 2023 ubwo Evariste Ndayishimiye yarushinjaga gufasha umutware Tabara wagabye ibitero i Bujumbura. Burundi na RDC bishinja u Rwanda ruhare mu guhungabanya umutekano wabyo, rugasubiza ko ari urwitwazo rudashingiye ku kuri rugamije kwihunza inshingano yo gukemura ibibazo ubutegetsi bw'ibihugu bifitanye n'abenegihugu. Kuri RDC kandi u Rwanda rushinja ubutegetsi bw'iki gihugu guha umutwe wa FDLR ubufasha bwose bushoboka kandi buzi neza ko ufite umugambi wo guhungabanya umutekano warwo nk'uko wabigenje mu bihe byashize. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi Ambasaderi Albert Shingiro mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru tariki 28 Kamena 2024 yemeje ko CPGL itagikora neza bitewe n'umwuka mubi uri mu karere. Ati CPGL ni umuryango ufite ibibazo byinshi cyane bya politiki n'umutekano muri aka karere, cyane cyane no kutizerana hagati y'abayoboye ibihugu uko ari batatu. Murabizi ko umubano w'u Rwanda na RDC wazambye kuva 1996 n'ubu, ati mukabona uko u Burundi n'u Rwanda tubanye. Minisitiri Albert Shingiro yasobanuye ko mu gihe ibihugu bya CPGL bifitanye amakimbirane bigoye ko haba inama ibihuza. Ati biragoye gukorana inama mu gihe ibi bihugu bishyamiranye. Inama iheruka yahuje abakuru b'ibihugu yabaye ku butegetsi bwa Mobutu. Bisa naho rero muri ibi bibazo byose CPGL yamizwe n'indi miryango y'akarere. Ibi bihugu byose uko ari bitatu byahisemo kujya ku Afurika y'Iburasirazuba EAC hagati ya 2007 na 2022. RDC yo inabarizwa mu muryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC kuva mu mwaka w'1998.